Good evening, Ma'am. Kurumjari North East Window TV ki dialogue ta meeting ta bidi ba pum no putaram nokchari. Ngasi ki thamjari ba dialogue ki topic si MP Bimol on return of IDPs controversy question mark. Akhoi ki Inner Manipur Parliamentary Constituency ki MP oina ka khraba akhoi ki Professor Bimol akoi jabna maroina haba tare akhoi ki hujik thoi ba irang si karam haina lotion gani masi ki lotion karam haina purakani karam ba mai site karam contribution to gani akoi MP oina kara matungda haibne chingba before election haiba tare thamkiba wafam sing aduga hujik after election haiba tare tongan ba akoi ki political gi oiba perspective sing aduga tongan ba akoi ki sorry lady ba akoi categorized political party sing haiba tare major political party ani leire Congress and BJP aduga mayam sigi oiba hujik irang marak sida Kogi sigi mayam ama haina rakpa lady ba sigi turnam khla ku matam sida hojik mamang da koina thambi ki ba haiba tare IDP sing sina mayum da hanjan fa bude koni irang si loi haina lobo yaroi maramaduna kogi respected professor MP na thambi ki basi kogi karaba matung da ma ki priorities ji major priorities ji izzat sanman laina masa masa gi mayum da hanjal halakanda kogi laidana badu magi top priority oigani haiba wafam sing me ama aduga tongan ba thoiba irang sing sigi levak sigi oiba wafam mayam pukhatna bagi mayam ama thambi ki haiba tare aduna matang sida hujik la ibasi ekogi puthokna ra iba haiba tare how far kayamuk yamna hujik hai ki ba as an MP ama oina aduga hai ki ba wafam sing madu IDP sing do sumaina lahangani top priority oigani adigi major effort oigani hai ki wafam sing do maroin election after elections data kadai phawba kuin thabak ta paikhat pa amasung madugi potu karam hain tawre haibagi return tawp IDP sing na yum da hanjilak pai wafam si akoi ki MP na thamgi statement ji a controversy ama oirabra haibagi wafam chi tongan ba haiba tare akoi ki phongdok ngara pai pot amuji social media da su mayam ama akoi ki not exactly akoi awai akhum haigadra koi ki thamnara koi pot am khaksu lai aduna masi si matang te da koina meeting am kak thamakanda masi really a controversy haiba wafam si da koina puthok sabani ngasi ki topic se pukatcha bani khana nei na besida saruk ya bina baidam kaleng sunan labire koi gi panelist ikai khumna jerbe panelist ahum di MPCC ki spokesperson koi gi advocate RABI oza taram nokchuri loinana koi gi social activist oza TOMCHA oza sutaram nokchuri duka koi gi AMMOCOC gi president oina thawai bubiri ba oza JALAL oza sutaram nokchuri oza ai han besi oza TOMCHA da lakchige oza koi gi IDPs myam yum da hanjil hangadabani aina haigin hanjil hankani na haiki bo wafam se ba tare sumai thamgipsi dum yam chamna dum lakcharegi masi kayam yamna how far haiba tare masi gi progress ki yam changsilage masi akoina kayamna chumbagi haibagi wafam amakak thoglakpani dana haiba tare kamain thambini han begi oina sigi matang gi ai han mo to da masi khoi gi khanan ni si ta bi ba pung pu khum jari thang da khoi gi maru haiba tare no bi mafam da so ha kya khum no chere do to di si putu pire ba isu si ta singna je honorable MP mi maming pakna to ro na masi horen har ko matam da hana ko matam da masi ko gi si ko gi personal oi bai kan tale jede masi hana ko gi leba ti yenga ga ko gi isa gi opinion da leba ikana gum ta represent da usu le jede de isa gi opinion ka pungduk chege jide ki ro kitang endo engineer ga zo ko gi brother RABI na madu wabro gi na an ta haje ho ge hoi ta seng na hai ta ga di manipur da lai ba ko irang May the 2020 ga 3 the ge pokhai ba nei masi matang ji la ko matam the election lai ade khoi mayam na haina ba si hoi election mamang da sak ba wasak si khoi ge hongban chong ga kaw kok nei hai bi wa am su lai an ta seng na masi yeng ta ga de masi hoi khoi ge MP Bimol chu ma gi vote ka na bhona matam sida khoi ge candidate sima Congress ko ne left gi ne adu da ju Congress ki oibe agenda gi wang ma da hagadra natraga kamai to bunu khone mai se Congress na endorse to gi to dabra Congress na zum on the support id ma gi agenda sida ma gi aruga 13 point agenda ina ma yam kana phonge zabi mola sigi potsi khoi gi kanu gi Congress ki matam du gi mokhoi manifesto se niai patra ina toroga zagi North Eastern state ki da Maroina Northern State ki lako matam da point 8 ki manung da manga su point sida koi Manipur gi oina palli
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ The situation in Manipur has gone from bad to worse due to the careless neglect of the BJP/NDA government. Congress will remove the present state government forthwith and heal the wounds between the communities. We will appoint a reconciliation commission to bring about a political and administrative settlement that will be satisfactory to all the people of the state. Haidana sumaina mukhogi manifesto sida palle. Oza Bimol di hana Congress ki the Europasnate madi social activist hoina misagi koi praja ge debak ki siba to hoina sida mateng pangboina mana academic sen hoina ma koina thabak tawjarpani aduga hojiki leiba Congress ki pochida se koina sum hangana yengmu matam se masi koi hantak kisida yam luna khandaba yadabam lei leidi kainon moina yam kana talai si moi yan hambada separate administration ta haire Hamadubudi Mukhina Havamadamda, Miteda, Sedul, tribe people Yaroi Hydra, Adugina Madani, and Moisa Hiveni, or Nimitugo in Edi, Adugimatunda, Yamtuna, no Nida, who is separate administration Hide. Adigamo, okay, is a union territory Hide. Hojiko Mose, Quinasum Tazavada, my greater Mizorangi, type Mizoranga, Moga Punsan, Mago Apums, Moise Laku, she lakumatam sida koina kaw ya da basi kari no an hayum da masagi koi congress na hagi ba magi nyay patra de yawgi bisi we will appoint a reconciliation commission to bring about a political and administrative settlement that will be satisfactory to all the people of the state havadi masagi lai riba praja mayam si pian na ba ko apian ba mongda political administrative settlement pur kan havji ko ai gisu ai ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯄꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯜꯗꯦꯡꯒꯥ ꯑꯗꯒꯤ R.D. ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯈꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅꯦ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦ ꯃꯤꯖꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤ 30 June 1986 Masjid unification ki matang sida sumaina palle the question of unification of Mizo inhabited areas of other states to form one administrative unit was raised by the MNF delegation. It was pointed out to them on behalf of the government of India that Article 3 of the Constitution of India describes the procedure in this regard, but the government cannot make any commitment in this respect. And sumaina yamna maro lebo close am khayawri mayamna dingarang na hanay na wajud pangay hay ba matam da Manipur siya ko ning tama mani adu digi lakpani Manipur to kabi aro edu da adu na maram mo itna mo ge Greater Mizoram se khana gi da bani kan Greater Mizoram se khana ro hay ba natte mo ni sumana thamo mi je kaino da mo da nei na kai ba lam se chok thong ni ga di kamana chok thok ga ge na tra punjan ga di ga hay ba do Constitution ka Article 3 da pira bani hay da na khujom min thilam ba gi wa da ne adu khudom min thilam ba se masi phone ta ba ya na ba hojiki pot sida inak naksan ba pot ama man ba ma sida lae aduna tasengna mai ji pi ba ya hai aduna ne ba hoji mokoi na ama mo hai adi ngarang na han ma moi akhoi di sigi pi da ba ya ro kai leche sigi marak sida IDP ki pot ama lai sina kai no na hai ba matam da sagi election matam sida khoi Rabi molna magi point tara hom de ki agenda am to te di hajer ro number 1 sida fixing accountability for ongoing vehicles and justice for internally displaced person and yauri masigi pot maksi Congress ki agenda da di leite aduna hoje am samna habda hoje khoina kano se khoi gi khwadi gi laibak thi basi kai no na haiba matam da hoi election mamang do di ngai da hagi lai election e ka ba ga du tong ne da tong ne na du budi khoi ko vote te singa sidan ti thengna lai se janna thengna la ba nei nga sa haije ba to vote mamang gi wasaka matungi wasaka mai tau dana masagi phane amna masagi phaba ko phane amna masagi ko lining ba kemta tokje to bodo kai ma vendor ma sangu ta gadi magi hana gi lejer ba magi ko aseng bodo pungwang mange habdo adu maza ne ba maise adu masi mangna ina politics habje yam handana khanja bagi wadi natti ko adu power politics la ko matam dadi power phangna ba hona badadi pangang na ngang wi podam le adu ga masagi ko koi gi statement gi oiba लेबाग में सेम है बगी पॉलिटिक्स ओइबा तारगना तोंगा लेबो न पावर पॉलिटिक्स की गेम से यौसल लोरबनी ना ओजा सु मदुगी खर ngang बो रम बय अदु बहुजि कितंग नोआइ तब मदि कैनो दा
मा हजिक भोट से कागरे भोट कारबनि मगोन पावर खर लेबा अदे मसी तोरकने नु खले हंदा कनोगी दा जनवरी 31 का कोई की फेब्रुआरी दी माले हजिक कनो सेशन अमा फंगुदे जे आई मदुदाई मा क्वेश्चन जी सेम मद्रान खले नहान सु सेशन लोरम दादा क्वेश्चन फज फजबा हंगे समाय तौदना कोई की आईडीपी की करी से कई तौरगे कमाय तौरगे सेंटर ना थादे की पैसा से यौब्रे यौदब्रा नत्रगा मोय से अमोना कनो सिदा कोई हान की मफम सिदा मोय हंजनगदब क्या वाटलिगे काई क्वेश्चन जे मसे खरा तौरकद्रान खले दुगा हान बगी ओइनदी तसेंगना इलेक्शन ममांगदा तौगिबदुगा अदगी इलेक्शन कारब मतुंगदा तौगिबसिगा कोई तौदे हाबमते नते अदु प्रजाना ngसागी को मरुओइना ngसागी को इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग सिगी थमोइदा मदु अदुगी थमोइदो हेक पेनबा याबगी मौंगदा तौरंगद्रा हाइबदुदी आइदी मदु तौदि हाइना आइदी लौजे मरमदि केनो दि मोय अवात अपा करी करा जाइदी येंगदब्रा खले होजि से मिंचनबा मतमनी मोय पैसा लेमदर कनामता हजू वांग ताद्रेबको अदर मसी मक्सी हजी अखोई अहानबगी राउंड दे आई मसी मक्सी यौनदे आई मसी गांगबीद्री मोगिदमक्तली याम चोंथोगा सगी को इलेक्शन मयादा पामबोम तिंगनी हारमदुगा इलेक्शन मतुंगदा तिंगइबा पामबोम सिगा पामबोम सिका कितक फातक तौगिरबा हाइबि पोचे आई अदमाइना आई हाजे थैंक यू सो मच ओजा रबिदा ओजा कोगी अखोगी प्रोफेसर बिमल अखोजम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अखोगी पॉलिटिक्स की गेम से अखोदी याउशिनबगी पोट अमसु लेरबेंदना हाइबे तारे थोइदोकना मदुमकी ओइना अदोमना क्लोमदगी येंगा गांगमबसु याय अदुगा हुजिकी ओइना मक्ति हाइगिबो थबक थरम चिंगे पाखतपेगे अदुगी पोट से लेइतबगी मोंग सुजान थंबीदी हाइ तारे लेइदिबो पोट से कमाइ थंबीदिंगजा होय इलेक्शन ममांगदा कोगी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री की कैंडिडेट होना चोंथोखिबा प्रोफेसर अंगोमसा बिमोल अकोइजम महाकना इलेक्शन की मतम से यामना तेना मंगोंदा फंखी इलेक्शन की ममांगदा महाकना कोई हाउस टू हाउस डोर टू डोर कैंपेन तौबगी थौतु तौखिद्रे कोई मयाम की मीटिंग अमानी अदुगा मरुइना अखोई हौजिकांदी सोशल मीडिया दा अदुगे प्रेस ब्रीफिंग गुम्बा पीबा अदुम्बदा माना थमखी ओजा बिमोलना थमखी वाफम सी हौजिक लैबा क्राइसिस असी अखोई पालिबा गवर्नमेंट सेंटर दा पालिबा बीजेपी अमदी स्टेट दा पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट डबल इंजिन हाइबा इंजिन अनिमक्सिना लोइसनबा ngamdabaniना मसी अहानबदा मसी तंगदु लेताबा शांति लेबा शांति हंजननबा लानसी लेफनंगाय होनबा अदुगा अखोगी आईडीपी सिंग हाइबा तारे मखोय सिंग असिबु मसा मसागी मरम मखुंगंदा मयुंगदा विथ डिग्निटी गा लोइना इज्जत गा लोइना हंजननंगाय गी होनबा हाइदी मसिगी थौदांग सिदमा अचौबा थौदांग लौंगाय होनगनी हाइबसि मागी थाजबा मागी चेतना म्यामदा थमखिबा वाफमनी अदुगा महाकना हाइबसिंगी मनुंगदा कोइगी नाकल अनिमक शांति लेरे हाइरगा कोइगी नोंमै पाइनरगा सोरोकी वांग वांग मद लेरगा नोंमै कापनद्रे हाइबा अदुबा सीज फेयर गी मवोंदु नति शांति लेबा हाइसे अदुगा मरखुंगंदा मरमदमदा हंजले हाइरगासु प्रोटेक्शन लेतना हुंदोगा हंजनबदुसु नति जाबि मोना कोई कुइद्रिङै ममांगदसु हाइ खिबनी कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मसामकनासु माना कनो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ने हाइरखी जाबिमोना हाइखिबा वाफमदुमक हौजिक मणिपुर दा शांति हंजले स्कूल कारे कॉलेज कारे हॉस्पिटल हांगे नॉर्मल लेरे मसिगिसो जाबिमोला याम फजबा अखोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ngamdngay mangjongna जाबिमोना हाइखरे कारपेट मखाद लोछिलगा थंबा पोट अमनेना हाइदी अमोट पसी उहंदनगाई गी रोंता कारपेट मखाद लोसला कारपेट न कुपसन की बनी स्कूल हांगे कॉलेज हांगे शांति लेरे हाइबसी छोइदकी हाइरानी हाइबसी मांगजोंना हाइखिब मदु वापन मे आमनु खांगे इवन बस चटपे यारे चटोक चनिन यारे हाइना फाउबा मणिपुर सरकार ना इकोगी स्टेट के ट्रांसपोर्ट की बस सी इम्फाल टू चुराचंदपुर अमदी इम्फाल टू सेनापति माउ फाउ थागने न नुमिनि थाबा हौरेबा तोंबिनगाय अम फाउ तोंबा ngamद्रेबा तोंद्रेबा फेल ओइरेबा हाइबदी
सरकार पाइबा सेक्यूरिटी ना ngak selaga satkadoba minister MLA chief minister makoina jatra do hauduga makoi tongba hauraga di chalaga di praja sing jukra satpa yara mane khangadoba adudi natrana praja sing chatlo akhoi di babupra da akhoi di haino makhong da leijahoge nakoi na thado di kana sakanege sumaina tawbaneba ana ozabi molna election mamang amadi matungda even election ki nomination fine tawraga thokpa matamda lafel gi DC office mamang muktada media sing mamang da haiki badu so internally displaced person maruina IDP sing akhoi masigi sengke masi mafam sana makoi gi masa masa gi mayumda hanjin ngai honabda achoba thodang logane magi thodang ai bese mahaksi India ki prime minister sunate home minister sunate defense minister sunate manipur ki chief minister sunate aduga paliba Brazilian government asigi double engine oiriba BJP ki achoba phamlaibam sunate mahakti mano order to bagi authority do mana command to ba mano order ma pass of authority do mangun da leite mahakti proposal puthopa suggestion puthopa voice raise to ba khonje do mana parliament ki house ta thamiba parliament manung amadi mapa da thamiba do India gi mi singi natana maroina manipur gi issue da manipur base or ga puthok ne ba India da member of the parliament si sawa ga ni fum doi nominee ani yaw da bidul lai ba simanu da manipur ki ani ka ka ba adu so iner gi da kari so zabimol mathan ga ne ba sawa ni fum doi manu da zabimol thamiba se sida voice thamiba parliament manung da su thamiba mapan da su thamiba chumba mayam si ekhoi gi Paliba government asina pangthok mangamdraga ozabi mol doina nei nakpase yes nei na phomjoi kai girai matamda ozabi mol da asa tawre haibani paliba government asina makhoina tawbungam daba thok myam ama leibase ozabi mol hanga tawro hanga tawraga di amen pen gana that means ozabi mol je cm oiro haibani ne mo laise ozabi mol ji manipur gi simsa oiro haibaga samana do BJP na haibise natragano ozabi mol ji India ki prime minister Narendra Modi oiro haibaga samana ba that means thamuk tawgada execute tawgada ba order tawgada ba assembly da natraga parliament da resolution lawgada sidi ruling parliament government na tuneba manipur ki cabinet minister sing legislative assembly leiba sila chief minister leiba my council minister mapung phana leiba sidi sida makhoina resolution lam lawga internally displaced person che ke nena ta ba mayum da masagi maram da hanjana ba ngamdraga ozabi mo na vote mamang da ngang ki bani hanjana ngai hona ga nai da mana hanjana biro hai ba ta ga di ozabi mo da chief minister oil hai ba ka samana reba adudi natragana ozabi mol ji prime minister ki muhutsin ga doibra ba ozabi mol na pukhali ba sing doi manu da ozabi mol na aina tawgani aina masing am hanjan hangani haina haiban natte ba hanjan hangai hona gani haibane hona gani haibane ATM ne ba sidi hona ba sidi opposition lam da lei bagi mathau am hona ba mathau manipur dagi aikoi mi lakh kaya na ozabi mol bu thagat kriba amde Alfred Athar bu thagat kriba se manipur gi issue je ma pung bana parliament pu thu aluga manipur gi chathung pur ngai hona da manipur gi issue lak pa da koi nei no haina thagat pare madu gi matik sa bu voice tu ne bo ozabi mol na thambado amde Alfred na thambado ozabi mol na adu khaktana ta no ozabi mol na thamba sing manung da aikoi December ki tang 10 2020 ga for da Lok Sabha da ikoi gi Lok Sabha da ozabi mona question award pukhat leba question award anisar question ni question number 2465 pukhat leba si matang si na question ahum pukhat leba question ahum si ikoi gi Manipur da thoi irang sina marmoi na labuk lamhang agriculture land mang ta aliba kholiba mayam se si assess tawbra natraga masigi alternative means kari tawi aduga kaigumba masigi details India government da leiba tardi madu na uta kari dogada gi haibaga haina masi hangeba si tang tara da hangba matam da India gi union minister na pakhum de pirakpa matam da lupa karor khra home ministry na overall ye sanction tawi kha pirai overall sanction tawbul manung da lupa karor 31.67 crore di already released already particular labuk ki nataba atai ki manage ngai sumai tawduna lawmi singi da makta tangai fa law ga hingba manipur da mi myam leibani lawmi singi da makta hange ba question hojik su question myam ama ozabi mo na hangade ngai leb tawbu to boy koina hangadap se ozabi mo na kari si ozabi mo si UP da ki ka ba ikoi gi natraga na Bihar da gi natraga Maharashtra da ka ba adumba MP ya khayum phu chama leiba mafam da gi ka ba oidna mana dictatorship oina hangbadi yaro near only MP amakak da magi right se manipur gi ne special oina mangon de henna tang baya maron de am khantang ga hoge ozabi mo na
थोइबा मनपुर की क्राइसिस है सिकी मतंगदा करी कई तौबा यागदगी हाइना माना मयामदगी इंटेलेक्चुअल क्यादगी वादुगी सोशल वर्कर क्यादगी करी कई सजेशन तौबा यागे अदुगा पार्लियामेंट पुखतपा यागदगी मणिपुर की इशू सिदा मणिपुर की हाइना ओजा बिमोलना माकी एमपी ऑफिस तगी हाइबताय कमिटी में सेमे मयामदु खंगलक्रबनी कमिटी सेमगे कमिटी मी 10 ना साबा कमिटी सि सेमे मणिपुर की मसक नाइबा मी खरा पुंजलगा सेमिबा कमिटी सिगी मीटिंग तौगदब सिदा ngarang handagi loisalladobni adi matamda habugi February folk sangdoi si maramsina manipur gi naglitana laiba ki loin order internet naglita thingba punna data khomjin ba yadaba mayam la henba sina madu tawje ona ozabi wona magi ngamjaba thakta amani congress na ngamjaba thakta mang khonari ha se masi thamje yam nungai je oza ai makha ta ba question su mathang second round da lakchege ahan bagi round gi oina di ai kano da oza jalandar oza as an activist hai batare akoi gi huzik the statement put by the MP before election and after huzik tawrei basi kari progression paikal habe pochima koi gi hangmoina hangdara koi pochima lai habe tare aduga koi ozara bina su thambi ki ba from this side to congress habe tare aduga koi gi council minister me amam lemni he is not the koi gi government che paira kanda koi gi chalai di ba habe tare adu misakuna te ma ki di koi gi kano taw proposal pukhatpa aduga koi gi awat passing se koi gi pukhatpa aduga sigre mateng pangsin basi address taw habe tare sumai le aduga order taw boduna te mathau sidi masi fulfill tawgadaba masibu tawgano tawgadabi laingak simsu chong leiri habe tare aduna koi gi congress te su thambi di aduga oire form se ozagi karamba objective overview le kamai thambi ni hoja saki surbala topic si akoi MP Bimol na IDP gi matang da election mamang da thamgibo afam se masi haujik fulfill tawdre haiba allegation je siga mari lena na thamba topic ne bako ado akoi di masi matang sida akoi activist ni na akoi na pijaning ba akoi observation se akoi foreign against ki natraga kanglup amada natraga kanglup amada ruling da natraga opposition da akoi bias we ba akoi adum ba kemo natte akoi wakhalon natte adobo sum nainarak pagi paringda akoi yengjaba miyeng haitare adom dagi kitang ai session tawjage observation kitang tawjage marudi akoi manipur da hojik thoiba conflict se masi akoi masi ge core issue khar lai masi ge core issue sigduge manungda maruaina illegal migrant gi wafam aduga drug poppy plantation karikra tawge wafam sima lai aduga akoi deforestation torokba ko umang kok thorakba umang singdu da encroach tawsalakpa yum sajalakpa khunning khalakpa khaitorokpa sigi masina maram oira kanda akoi kano da akoi ecology da ko aduga akoi natural kano da akoi akaiba pirakpa aduna maram oira kanda akoi mioiba khunai da sauna akaiba pirakani haibagi issue laikhe aduga scheduled tribe mitai se scheduled tribe wangani haibagi issue aduga nakala maram da separate administration gi wafam masigi hariba singsi core issue ni masiga mari lainana core remedies khara khoigi mangda khoi som public domain da khoi mayam da laina khre maru oina NRC gumba ama khoi yam strict koi ba NRC gumba NRC de hena power leiba haidi illegal migrant sing se masi detect phasana tawba ngamna ba adum bagi wafam ma leikhre aduga FMR gi matang ko masi leikhre aduga border fencing gi wafam lei aduga akhoi demarcation aduga natraga eviction forest land da leiba khun lanna sajanba khosanba masigi hariba singa si settle tawba aduga akhoi leiriba kano se conflict se masi settle torokani haiba settle toroknabagi oiba remedies madugi khannaba ya wafam jing sumana leibani sigi manungda khwaide hena maru oiba khwaide hena pain su oiba akhoi miyamda aduga yengba su yamna waba adugi situation ama adugi issue ma haragati ITB sing asigi issue sina maruaina IDP singa se masi Surachandpur dagi chenthorokhiba more dagi chenthorokhiba ikaulikli cycle site haiba tare somni chenthorokhiba buffer zone area tongan mafam singdi tholakhiba maitei gi IDP sing aduga nakala moramda Imphal dagi Khamelok area dagi Thobal Dam site dagi aduga khoigi Sugnu site Kangchup site ama ate mafam mayam dagi khoi chenkhiba kuki singi IDP haiba tare ko masi singsi masi
फजना मखोइसिंगसे नॉर्मल लाइफ ता अमुक हलकपा हाइबसे मसिनेबा ख्वाइदि हेन चावबा इशू से द इलेक्शन ममांगदा अखोई एमपी इलेक्शन ममांगदा लैखिबा अखोई सिनेरियो हाइ तारगति मणिपुर की मियाम से मसी कन्फ्लिक्ट से थोरकपा वायलेंस कन्फ्लिक्ट से थोरकपा अदुगा वायलेंस कन्फ्लिक्ट से मतम सांगना लोइसनबा ngамदना सुम लाकपा अदुगा सेंटर की थबक थोंग सिंगसिदा प्रजा सिंगसि यामना पेनरक्तबा अदुगे तांका अमखक्ता तौखिबा इलेक्शन ओइबा अदुदा अखोइगे आईडीपी के वाफम से मसी अखोइगे एमपी बिमोल सिना मतलब कैंडिडेट होइबा मतलब मसे पब्लिक की याम पॉपुलर होइबा पब्लिक की सेंटिमेंट दा यामना पॉपुलर होइबा दम इशू म होइबा अदना मरम होरा कांदा सिगी इशू सी माना सी वाफम सी ngang हाइखी अखोइ मयाम सो ताहुई को अदो हौजिक सी अदम एमपी बिमोल ना हाइखी वाफम दो कदाई फावा माना मागी माइकैदगी करी करी तौबिखरबगे हाइबगी वाफम सिमती हाइखिबनिना माना हाइखिबनिना मदु मागी माइकैदगी नत्रगना मागा मरी लेनबसिंगी माइकैदगी मदु पब्लिक डोमेन दा अदुम थमजरसनु अदुगा मसीकी मतंगसिदा अखोइना थमजनिंगबा ऑब्जर्वेशन दी अखोइ आईडीपी सिंगसिगी वाफम सि याम थीना अखोइ केनो ओइरे प्रॉब्लम लेरे ngasi mak अखोइना उबा मतमदा लंबीदा अखोइना गाड़ी थौरगा चप्पा मतमदा आईडीपी सिंगसिना मागी लाइवलीहुड की दमकता थोरागा लंबीदा लेपगा पोट मयोम मयोम मचा मचा कनो तौरगा योलगा मदुना फंगकपा प्रॉफिट खरदुना इमुंग पुनागदोरिमनी मचा पुनागदोरिमनी मोय हिंगदोरिमनी हाइबगी अदुगी पोटसिंगसि येंगबा मतमदा मियोइबा मोइना येंगबता याम वाबा सिचुएशन यौरे नाकल मरोमदा अखोइना इमेजिन तौ मतमदा अखोइ आईडीपी सिंगसे मसी अखोइ मागी चारी थैबा सिंगसे मसी रूटिल वाक अमदा मा सि चागदमनि सि चारोइदमनि सि तौगदमनि तौरोइदमनि अदुसु यामना लिमिटेड ओइबा कैनो अमगी मखादा अखोइ सप्लाई अमगी मखादा अरगी लिमिटेड ओइबा स्पेस दा लिमिटेड ओइबा टॉयलेट अदुगा लिमिटेड ओइबा मागी फैसिलिटी मैम दुगा लोइनना मागी लाइफ से करमाइना तौरिबगे हाबसे खल्लु मतमने याम थीना अखोइ मियाम पुनमक्ता मसी पेन ओइरबा इशू अमनी तबतदी आईडीपी सिंग रिटर्न तौबा हाइबसे मसी होय इलेक्शन ममांगदबुती कनोना अखोइ मतमदुदा कैंडिडेट ओइबा तोन तोन पॉलिटिकल पार्टी सिंगना माई मागी ओइबा एजेंडा नत्रगा मैनिफेस्टो नत्रगा इलेक्शन इशू सेमनबदा प्रजाना पामगदबा इशू अदुम पाइनबा आइसे अदुम मोय पॉलिटिकल कनोनी अदुम तौनबा ngaktani अदुबो मतमदुदा आईडीपी की पोटसिमदि याम सेंसिटिव ओइबा इशू अमा ओइकी अदो हौजिकसिदा अखोइगी एमपी बिमोल गे मसागी माइकैतगी मा लेजिस्लेचर नि मा कनोने पार्लियामेंटरियन मा एग्जीक्यूटिव पावर नते मा प्राइम मिनिस्टर सुनते चीफ मिनिस्टर सुनते तबददी मा मसागी माइकैदगी मा बीइंग एज ए पार्लियामेंटरियन माना तौबा याबा थबक तुम खैदी मा हौजिक एमपी ओराबनिना आई सिमखैसि हौरे अदुगा सिमखैसि आई सुमाइना चंगसली सुमाइना प्रेशर तौरी सुमाइना सुम वाफम से थमग्रे सिफावगी थाक्सी इफेक्टिव ओइरे आइना थमबसु इफेक्टिव ओइदबा गे मरम सिना सिनी सुमाइ तौबनी हाबा मागी माइकैदगी अखोइ सिसु तौहन्निंगे मसिसु लेहन्निंगे अदुगा नकल अमरमदा लेंगाकी माइकैदगिसु नसाइगी आईडीपी सिंगसे मसी रिटर्न तौबा मतमदा तौबा याबा मागी लेंगाकना पाइखतपा याबा थबक सिंगदो मदु पाइखतलनिंगे दुगा नाकल अमरमदा लेंगाक अमसुंग अखोइगी कनोसे एमपी मणिपुर की वैनदी चलिसे मसी मागी पॉलिटिकल पार्टी की खेतनबा लैतना मसी फजना कोऑपरेशन पिनरगा करी तौबा यागदगे पार्लियामेंट करी थमसिगे अखोइना गवर्नमेंट करी तौसिगे हाबना चिंबगे थाक्ता अदोमना थौक तौमिनरगदी आईडीपी सिंगी वेलफेयर दे हेना आईडीपी सिंगी मखोइ मयुम मयुमदा हनबगी कनोसेदा हेना कानाबा इफेक्टिव ओइबा पोतो लाखत्र खाली अदुगा अखोइगी आईडीपी सिंगसिना मयुमदा हनबा मतमदा सुरबला को कमाइना हनदोरी नो हाइबगे पोट अमा आईडीपी मयुमदा हलहनबा हाइबसे पब्लिक की सेंटिमेंट दुबुदी एंजॉय तवेबको आदुरगसु आईडीपी से कमाइना हलहनगदोरी नो हाइबगे मतांगसे खरगे हेन कुपथा हन्निंगी मसिगे मतांगसे कमाइना हनगदगे हाइबगे मतांगसिदा अखोइ लैरिबा इशू से कॉन्फ्लिक्ट से मसि सेटल तौदना मखोइ सिंगसु हलहनदोरीदा टेंटेटिव होइबा अरेंजमेंट अमगी मखादा यानबामगी मखादा अखोइ हौजी यानद्रिबा अदुंबा इशू सिंगसे मसिगी वारी सानबगी तांकक तो फेज मैनर दा वारी सानबई तांकक से थममगा अखोइ
IDP सिंसे माई मागी ओइबा मफमदा अमुक हंजन हल्लसी हाइबा अदुगी तंका अमदा यानबो पुरा तौदोइरा नत्रगा गवर्नमेंट ना चपचाना फुल प्रूफ प्रोटेक्शन पीरगा लेंगाक ना चपचाना फुल प्रूफ प्रोटेक्शन पीरगा यानगेरा यानरोइगेरा IDP मखैसिदे माई मागी मफमदा मयमदा हललसेना अदुगी खोंथांग लौखतनबो तंकाक्ता लाक्तोइरा नत्रगना लेरिबा यानतबा इशू मैम से मसीसिगी अखोई पूरा परमानेंट ओइबा सोल्यूशन अमा यौराबा मतुंगदा IDP मखैसे माई माई मयुमदा हंजल हलसे हाबो फम लाकदोरिब्रा मसीनेबा सिगी ओइबा अखोई चपचाबा अककनबा अखोई कंक्रीट ओइबा यामना कुपथाबा अदुगी पॉलिसी प्रोग्राम अमगा लोइनना लेंगाक की माइकैदगी तौफम थोपसिंग अदु तौबिरगा अदु ऑपोजिशन की माइकैदगी ऑपोजिशन की माइकैदगी लौब याब थौदांसिंग अदो मदु कंस्ट्रक्टिव ओइना लौबिरगा अखोई लेरिबा हौजौजि की मांगदा तारिबा प्रॉब्लम सिंगसे मसिमदी अखोई यामना थुना अखोई सेटल तौरकनबगी लंबीदा लाकनिंगी अदुगे मसिगे मतंगसिदा सुबला अखोई कोर इशू सिंगसे मसी अखोई सेटल तौद्रिङैदा IDP सिंगसे हंजननबगी इशू कनो से वाफम से माइ पाक ngमगद्रा ngमोइत्रा अदो कोर इशू सिसु मणिपुर की ओइबा हौजिक ngरang नहान अखोई कनोना डोनाल्ड ट्रम्प ना मेक्सिको बॉर्डर से मसी अखोई कनो तौबगी थिंजनबगी मोइसु इलीगल माइग्रेंट अदोमदा चंगपा आइन यादना चे चांग यावदना चंगपा मयाम दो मदु यारोइगा हाइबना चिंबा इवन अमेरिका द फु इशू ओइरि सुमाइना मणिपुर सु लैरिबा इशू से लोइसंदना तौगोदोइरा सिमा खितंग कनो वाइसी मतंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सु यामना अखोई नुपा थोपा मागी यामना फाम ओइबा स्टैंड लवे मदुगी दमक्तदी मणिपुरी ओइना अमा ओइना खोसु चाउथोकसै अदो मांगदा तारि वाफम दे कमाइना सेटल तौगदोरिबनो मसिने ओके ओजा याम जे अखोगी याम फसे ओजागी अखोगी मोट हाइबा तारे अखोगी अखोगी MP प्रोफेसर बिमल अकोइजनसु अखोगी थंबीखिबा वाफम सिंह हाइबा तारे फाना इलेक्शन गे मांग थमखिबा सिंह हुजि प्रोग्रेस कैम लैरे अदुगा प्रोग्रेस सिंह संक्शन होना मतमदा लाख हाइबा तारे यादब सिंह दुने मरम सिने सिनी तौब ngमदबा हाइ तारे अदुगिसु ट्रांसपेरेंसी ओने थंबीबा एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की साइड तगिदी अखोगी सोल रिस्पांसिबिलिटी से आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के तुम ओइदोरिबने लेगाक सिगिना अदुना लौखत फम थोकपसी मागिसु सिसी तौरे हाइबसी फजन पुथो कान उत्पदुमा दरकार ताइ लोयना हुजि अखोगी रिसेटलमेंट की मतंग लाख मतम याम कुपना नाखै सेंगना हाइबा तारे हेक्ता अखोइना थमजिले हारा काना करम मोंग करमबा अंडर करम टर्म्स एंड कंडीशन की मखादा अखोइना थमगनी हेक्का थमजिनगरे हारा काना तुंगदा मुंग चेगेतनबा करी कॉन्सिक्वेंस लाकन हाइबने चिंगबदसु याम फजन हाइबा तारे खनाउरगा थंबै तंगाइ फदै मतंगदसु पलिगी थैंक यू सो मच ओजा आई ओजा तुमचारा लाक्चेगे ओजा अखोगी थंबिखरे को ओजा रबिनसु अखोगी फ्रॉम कांग्रेस की साइड के हाइबा तारे अखोगी लैरिबा प्रोफेसर बिमल अकोइजम MP माकी मथौसी अखोगी ऑर्डर तौबमक्ति नते कोने एड्रेस तौबा प्रपोजिंग पुथोकपा अदुगा मागी साइड के जो हाइबा तारे प्रोफेसर मसामंगसु इनिशिएट तौगन हाइबगी मयामम सो अखोगी एश्योरेंस मैम सु थंबिपा वाफम सु लैदे असनी तौगतदी मसी पुनमक्सिगी मथौदि अखोगी सरकार ननी मसी रिजॉल्व तौगदमनी मसी करमाइन तरको लोशिलकदी कमाइन तौरकांदा अखोई सेटलमेंट रिसेटलमेंट पुरकनी का हाइबने चिंगबगी डाइट सिदे अचौबो मखोगी डाइट ने हाइबो वाफम सिमा सु लैदे दुगो ओजाना मांगा थंबिगी दोजा अखोगी हौजिक प्रोफेसर बिमल अकोइजम अखोगी पावर पॉलिटिक्स हाइबा तारे सिगी गेम सिदा अखोई संगा अबंदना सिगी पोर्ट सिदगी अखोगी मसिदे याउशिनबगी अखोगी मोट अमकसु हाइपेट थंबिगी बिसिगा मरी लैनने लाक्चनिंग बिसि अखोगी BJP ना प्रोफेसर बिमल अकोइजम की मागी कैनोसी IDPs की दमान थमी पे स्टेटमेंट से अखोगी सम समना हारकन अखोगी पॉलिटिकल अखोई गिमिक्स हाइबा तारे मसीनी ना हाइबगी पोर्ट लाकपा तारगदी अखोई अमुना करमरमदा मो अखोगी BJP की स्टेटमेंट अगेंस्ट प्रोफेसर बिमल अकोइजम हाइबा तारे मसीसु अखोइना पॉलिटिकल गिमिक्स नि हाइना हाइबदा अकाइबा लेगदरा कमाइन थंबिनि मसी तसेना तागदी अखोगी ओजा अमगी माइकेदगी अनिमक्ता नोंगांबगे BJP के ना हजि गवर्नमेंट रूलिंग ना करिगिदमक्ता को थबक से याम तपथरिनो हाइबा मको अदुगा अतोपा मना हजिकती अइना हंजन सो हाइजबदने हजि अखोइगे कनोना सो हाइबिरे अखोइगे मरबुरबीना सो यामग्रबा चमरी चंगा लेबा MP सिंगी मनुंगा मणिपुर के इनर पार्लियामेंट की कागी जम खतने अम खतंग ओरिसी करिगिनो हाबा मतम अम खतने कोइ फंगजरिस आउटर की अम खतने अदना मखोगी चमरी चंगा की मनुंग कागी बसे अखोगी दि मनि मुताने अतोपा चमरी चंगा का मणिपुर yang kai का वा ngang दो दि केसु थोइ दि तो अम ख कागी मतम द असै को अखोइ इजा अमतंग पोक पाइ दो
isan pa am khadang poga mana mama pa yang ta ta ga di madu da sei ga da ko mama masa manga tara ko pok pa di ya ama ma ba du ya ba ha gi di khoi da ham ba ya da ba po da ne aduna yam maroi ba po ne masima khoi sana kaw ri da ne sagi hauji ki lai gi ba responsibility pa gi ba mi se masina mang si no ti ai ta man jang ga da ne ai ji kana no hai ba ji ma khang ga da ne ai ji mayam ji mahut sili ba ni ko hai ba ji yam samna da ai ko yum amagi ai hauji ki mapu oi ri ba ai maka di chai su mayam le adu ai nungti khang ga da ne khanju khale ai jina so gi ba tar ga di cha ga do gi ai gi isu na ga do gi hai ba ji khalle ba dumai to na ngasagi ko manipur gi inner parliamentar lai riba praja mayam sigi makkanu se mi huche ma khaktene parliament chali se hoi ana manadi idp ori singje ko 80% de outer gi orungane ko more josampur natra asi outer ne maroi di moi sine adu atai lemori di 20% mo oi kedra adu ne adu oi haidana so sagi kanu se Haji ma ruling am oidana ruling oiba bau de haji ngam ni sine natra sagi kana se ma chief minister natra oiningi bazala ma mp oiba sine yadre ai chief minister ong to pujege ado ai ung to ge ka hair ka daru jala adu di ai khangjadre ko ado atoba mana sagi haijin amaya changi matamda haji ko hoi ma ka gi danga di sei im phaba na tre khoina keno yam hena pamjar boi wani ko adubu mangonda ngam da su le bai yai ba aduna sai ju khoi gi maru rabi na habi gre ma sai gi khoi mayam de gi kai tau chi ko chi hang adu gi pot lok thu bam di sange lok thu bam sange ma gi office ma keno da khoi gi ko manipur da ma gi inner gi jaga si ma gi ma hangom the aduna ne ba sai gi khoi keno kanguna parliament lo matung da ne delhi da leginu nayum gi constituency da hallo adu ada thabuk to hoina sai ko khoi gi direction si lei nari ne ba political party lo ne maki ana ada phamuga le thok noina aduna sima ato pam na makoi da keno se khoi gi local area development fund piri asi bauta ai gi local area development fund si de ga isi gumba idp de gi su kai thokani si kai thokani na traga na ai angang su ke ai keno tongni ga ji lei gra ba aduna traga na angang mayam lei sing sida si singje school da tam bauji yam chaw problem je keno da government school ai government school karam tam biu jadre hai tam ning de phajra tak te na du ta gadi private school da tam tam phare ming chalo private school jo liam na tam bi de private school kamai chalai ne du ta gadi mo khoi ya changwa phi do khoi sumai na sigum phanam de ge khoi kai to ke kai gumba ha gedra admana sigum bagi initiative si lowum change adi ato bobna idp je kana kana no sing de mayum makai de gi tan thora du khaktara natraga ekhoi Mitai community da lejari ba mayam se khoi idp na tabra akhoi je bauji thoga sen tan ba yari bra lam na jat ba yari bra ko ma chatle ma panda aeroplane khakte gi ni aeroplane bra kana na puthuk dri adana akhoi je idp da leir ba put am ne phale bauji cheng do matang da sagi akhoi da ko pds item da jiliam na piba cheng ki ji manga manga do akhoi phang phang na te mi khar da ne ma do phange da adana di shoi bi loi shoi adana di covid manung da mi am da kg 10 phang bu do dumai to kana masidi phangalani ko mitai community gi phangalani bo haisu enong khatan di sinbi yo ba adu community ji thugai bi yo ba ngasagi ko soiba community kana no haibasi yeng bi yo ba adu ga loina ma ka khana ba dong ne to uhun ba ko adu mitai ga kuki ga lan to bu to uhun ba adu di ya roi ba adu ngasai o jawen ha yu da ngasagi permanent solution puratri bo di idp gi phibam je haita di idp je is not a mokoi gi sanaba ya ba mokoi gi khulai na te ba mokoi gi demand to no khulai na te mokoi apam phang no khulai na te ba aduna ne ma da honorable mokoi gi ko kano na minister of home no ada wadi sa kan da adu khangde peace far size ate ko na ngang je hana ingba tapam de pura khoi je masi mamit ta thin ba hora ba ne ba se mam di kai no da mayam se ba kano si lei ba misam praja hai tare ko masi community sing ji son ba ya ba na te adiga to po da na hana khoi na hai mu to no ji ti mo jo khali to re da na je khoi na kan hai german ro se free ho hen ga no masi kitang check to bu yo da na han de lai ma khong de check to che sang yaw da ba lan thon de da khoi na yam hai ne mo le che sang yaw da ba lan thon de do pyam phare ba che sang yaw da sing du kai chak ge yo detain to bu ya da bro detain to ga ma gi mari le ne ba che sang pura kan da thadok bum tok to man de no da hoji illegal immigrant gi podam le ne mo na han gi illegal immigrant oi mo de kamai to ba ade de che sang yaw da bi gi phajan bi yo ba phajal ga
masai ko mukho ki mari le na bachi het product bauti ko je dong na gari tong bada kano do adum phar si di che chang yaw da che chang kano ga pira kan da thadu pira si admai to adum wo to bom chang ba aduna number 1 IDP se internally displaced person have se masi loina ma ko hayam samna habda na khole to ri po to praja gi mathak tan badi na te IDP gi mathak tan badi na te na aduna to na ba wari sa na ba to an ba mani adu mukhoi sing ji yam tuna hajal ba mo na ba ha ko mitei de su to hol ko no ga na amom da hajin badi madu gi poto yam phayang khale moi da su khar chingna ba lei bran khale ba doi ta de adu dem lai po ni mitei de ko na hang ge ha re ko di moi na tor ko na ko di ko dan ba khat ni ko di sang tok je ba ne na aduna sigi podam lei re adu to pa na ina ojabi molo to honum se ma ge number 6 da yaw ge ba inter community dialogue and collaboration initiative aina ko yaw ba masi su ma khar ga di sin ba di yar ba jane ba mam di ke no do manipur da mak sin da so a delhi do pe sama hang ga samai to na community dialogue to na ma se masi initiative se ma ge साइट के हम सब ना बता अस आइदे कार रो गजु आइदे रूलिंग दे याव दिने केम तो ngam de haise adugumba excuse am de khoi pam de adu de khoi taning de ba sai ko jana ja ke no na jalana habi ke tumai na ma ngam ngam dum to ngam ai si odi to idra habi do adu di ma to hum thoi aduga adu ta ke di ma ge moi party na government ek pai ne si ma khallabra election lepu matam da mara buki metungi na natraga amana paibe du to an bam ne aduga ka gi ka ga ada phame aduga ai di ruling de yaw de ni na kem to ngam moi ka hai bu di aduga to piro na anu bom khal ji ke duruge okay ai ji ko resign to biro ai di ngom na to ru ni si yaram de he adu ta da ai resign to jerge prajana ne phani khan bu da amaga ta khan biro na pusa hai bom thok to bro adu ta seng na ta ga di khuti thangal ning de yam thongna le ni changi bini khu thang pe genu adu habi ha gi poto adu ngamna no khu tawsi khu praja mayam su mai mateng pang khu yong adum pang ji ga ngong ba adu nga sai yam phaja phaja ba hai gi schedule track gi matang du ha gi bini digi population policy adu NRC gi phajana adum ha gi bini ana adu am phaja ba mai am ha gi do adum tawsi adu kamta ningan na biru no idi ojabi mol ha jiningi adu ta senga hujiki laigri ba bon mamanga bon matung gi khena ba se yam thongum si nam de kaino da matung da gi di laig lai su hai ba se khu di am फजना थाजरुबनी लाइक हेबसिंग थकोई थाजरुगुम सिको हाइदना चखि तागदी याम अखोगी को पॉलिटिक्स की अखोगी मणिपुर की फ्यूचर पॉलिटिक्स द को ख्वाइदगी खुदोंग थिबा अदगे ख्वाइदगी लाइबक थिबा दो ओइनो मरम के प्रजाना थाजब याबसे कना बु लेके दौरिगे हाबदो अदु लाखने ओके थैंक यू सो मच ओजा आइसी ओजा ओजा राबि लाख से ओजा सी कमाइ रेस्पोंस बिनी ओजा सी ओजा बिमोल gi matang doina puthu ga nei na basi oja bimol da sai gi jimin sir oige oining baira haiba hangbadu hangbi ai ke sukai de maram de present chief minister am the present council of minister sina thok to bang amak tab du da oja bimol matik sa bagi nangon da sinara siraina BJP da khanna bal em ba yai adu madudi moigi BJP gi manung gi khanna jabane nai koi loge madudi oja bimol na madum bagi claim to bagi di question laite oja bimol si ekoi gi oja bimol na IDP gi matang da mana relief camp sing da salaga aduga ekoi gi ke parliament da even jiri gi am nungai thaba thmoi sokpa thani pan gi angang jauna angang ohum nupi 6 bunna nupi angang adum ba mama cha tamthina hat khiba kamal babu ko ba ma samrai phalgi kim da sangraga ngasi babu thi bhangdaba zabi mona parliament gi mamang da kamal babu amadi jiri gi mamam sa singi da mukta poster paraga sini manipur da thoi sheina masi mana koi law dun chili sibu sida puming sidabra nade dul mana ba mana da batokro manipur gi MP amna parliament manungda voice thambatan natna parliament gi mapanda pu puthuga mana sini ko ikoi manipur da thoi se masi attention tawioina pithribi gi malayam gi media sing malayam gi misinga manipur gi issue se shanti langai khonab de mieng sang birak suno india government na mieng sang bidre manipur government na su kai to bangam jade malayam gi leibak singna mieng ma sanga ga manipur sang tung di shanti oina ngai haina jabi mo na
मधु खक्तु उबद सोइदी मणिपुर की मी लाख कुंथ्रा से ममितै मपि ताफम थोकप्रा हैन खलिने ओजा बिमोल की मसागी प्रोफेसर ओइदना हौजिक जो ओजा बिमोल चाइबे तोलोब से एमपी की तोलोब त हेलिने सुरबला अदु माने एमपी ओइरिसी पैसा हेन पाम्बे ओइमगद्रो ओजा बिमोल की मसागी यूनिवर्सिटी द मागी मखा द यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर क्या पुथोक्तना मागी कैरियर मफम साने लेरबा अमनेबा नो आई खक मतिक चाबन जादे आई एजुकेशन की लमदा मतिक चाब खंग यादे मणिपुर मई चागदे आई मणिपुर की मई कनगाय खोन अचौब थौदांग लोगदमनि लोबनेबा सिगी तांजा सिदा ओजाबी मोन अदु भोट ममांग दु हाई की भोट मांग दु हाई की मतुंग दन सीआई ने क्रिटिसाइज तो वही मोता नसी फंबीरिबा पेनेलिसिंग रेस्पेक्टेड पेनेलिसिंग जो इफ न्यूट्रल होइना फंबीबा हाइबा तारगदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना मणिपुर गवर्नमेंट तौद्रिसी होइना हाइगदम नत्रबा ऑथोरिटी से कना ओइगेबा तौबुल नंबसी इंडिया गवर्नमेंट की स्टेप ऑर्डर ने ट्रीट तोबा पोक्तबी मसा दौना मणिपुर ट्रीट तोबीबा यूएन की तंजन दौना येबा मणिपुर नाकल मदन सपोर्ट तोबा नाकल न इंथुना वा होन अखोय लोइना खंगे मणिपुर की कोर इशू मणिपुर की हद थोइबगी कोर इशू से अतोप एजेंडा में अम पॉलिटिकल पार्टी सिंग पुथोक्सबनेबा असेंब कोर इशू हाइबे तारगदी 2014 दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हेक ओइखबे नुमितगी छूद लेबे काबू से मणिपुर की शू काबू वारी सानरगा 2015 दा कुकी की दगी एडीसी की मेंबर मंगा कहन किएबा 2017 दा बीजेपी की अकाउंट हांग किएबा मणिपुर बीजेपी अमा फोलेम दबदु कुंदमा थोई का किएबा कुकी एमएलए में योरगा मसिगे से होम मिनिस्टर अमित शाह दा एसएस हाउकिपना थाबा चिठी जी यूके लेब की चेयरमैन थाबा चिठी कनासु डिनाइ तौ देबा राम माधव जी याउरिबनेबा हिमंत बिस्वा शर्मा हौजी असम की चीफ मिनिस्टर होइबा अखोय कांग्रेस की चेन खिबसे मांग मसा याउरगा वारी सानखिबनी अखोई बीजेपी ना नोई पॉलिटिकल डिमांड पीगनी शूकांगू कुकी की हाई बसे अदुनी डिमांड दुनेबा अदुना नतो यू कुकी की लीडर ना नांग में तो सोशल मीडिया ते सुम तारी दो बीजेपी ना अखोई की पॉलिटिकल डिमांड पीगनी हाई की बनी अदु पीदे बतागदी अखोई बीजेपी ते सपोर्ट तौरोय कांग्रेस दी कैदोंगैदा अदुम बमोय थेम तौरगा अखोई पीनी हाई की बलैतीना हाई की बसिबु कनागुम मागी वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग हौजी याउरिबा सिदा येना दोइसे कैगिनोबा सिगे सिलेबु कोर इशू है अतोप दुदी इलीगल इमिग्रेंट्स की इशू दुन तोंगारमनी अदुदी इलीगल इमिग्रेंट्स थिंगनाय की फॉरेनर्स एक्ट लैरियबा फॉरेनर्स एक्ट की बॉर्डर फेंसिंग की खानांगाय की बॉर्डर फेंसिंग कांग्रेस ना होरम बनेबा किलोमीटर मंगा खान बनेबा किलोमीटर मरी खरे हेन खारियबा मको की बाबा अदुके एफएमआर चनहनबा स्क्रिप्ट तौनी हारगाउजी बीजेपी ना अमखना एफएमआर अमका चनहले के लो थोरेसिनेबा एफएमआर आदि फ्री मूवमेंट चलना हले इसनेबा मका किलोमीटर 10 फावना येको ताटपा छे नते अतोप एजेंडा में आम द पुथोपगी वानी हौजिक लाइफ पोचे गवर्नमेंट सिना मणिपुर की याम नुक्सीब पोट अमा येंगसेबको सुबला आइखोय मणिपुर न क्लेम तोबनेबा सही अनी की पुआरी लेरबनी मणिपुर से याम नुक्सीबा हैना नसी 33 AD दगी मणिपुर की महौरोल की हिस्ट्री इरकपनी न पुया लेरगा नसी सही अनी की हिस्ट्री नुक्सी चाना लेरपसे नसी सही अनी न थुपसन बनेबा मसी हिस्ट्री सेमिसी कनाना नो मसी हिस्ट्री सेमिसी सही सनी की पुआ सही लिसिंग अनी की पुआरिबु सही अनी द थुपसन मंगम सरकार सिदा अखोय जुम थाजरगा मखोय की फेवर द वांगांगदी अखोय स्टिल वी आर नॉट सफर हाइबगा सब माने अखोय सफर अखो अवाब लेति हाइबगा मानेबा तमो तुम साना आमदी अखोय की जजलाना हाइबिरिबा हौजिकी ओजाबिमोन की मतंग हाइबो यस ओजाबिमोन द तहोनिंगबदो सजेशन पीबी यूए के सुकाइदेबो तौदबो इंडिया की नतगा मणिपुर की नुक्सीबा मणिपुर कनजाइबा तारगदी हौजिक मणिपुर द प्रॉब्लम सॉल्व तौदन ngamiसे ngamdrise सॉल्व तौबा ngamdrise करी नौसिगी हाइबदा हाइबी ओजाबिमोन ngarang हंत स्वाइरिबा ओनरेबल चीफ मिनिस्टर ना all political party meeting कौबियो अखोई डेलीगेट चची प्राइम मिनिस्टर उनसी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लौसी अदुगा मणिपुर इशूज हाई साइबनेबा करीगिदमंता यस तावो तुम चार हाइबदी या मयक सिंग अचुंबम यावरी मणिपुर की मैतै खुदिमक्सी आईडीपी के सब मानेबा बिकॉज किलोमीटर कुल्ला थोप ngamदेबा चुमिको तमा मदुमदि चुमिको अखोई फ्लाइट टिकट भाड़ा लुपा 5,000 दगी हेलंदबिदा गुवाहाटी कोलकाता तोंगलने चीफ मिनिस्टर हायनबा 5,000 की पैसा पुथोप ngamदब मीदो हौजो की हाइंग फ्लाइट गुवाहाटी से क्या कोलकाता से क्या लुपा 53 को लेखनेबा चीफ मिनिस्टर 5,000 द टिकट कपीबा यागदोइब्रोबा इके हाने लुपा 9,000 गुवाहाटी चटपा वारम बमी सिंगसी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯠꯇ 5,000 ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯌꯥ ꯌꯧꯗꯧꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯏ ꯂꯩꯖꯩꯕ 9,000 ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯐꯥꯎꯗꯪ ꯐꯨꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣꯕ No, National Highway da adum disturbance people today Manipur High Court na su order ta balai khreba hadak muk su remind to khreba Highway Protection Force lai geda mi aduga highway da disturbance ta baching today is the government law ma tumi na sa pi gedam na meba ifal da ki kangpu pi phau si kilometer nifu si phau dang control ta ubang namdra ba government na sina ifal da ki pandai set da praja sing u iye ba ifal manung da siu se la e na pung thile khubak thile u iye ba kai do ge kari no ba yeng bakan di social media no upan tadi imai do karena banner ga thetan honorable spelling lag boi lag boi to orga civil harau last pangai u erame ba kilometer 10 ki manung da okay kangpu bi sat badai hala e ha ga di sang mangamam da ba kangpu pi sang he sura sampur sang mangam da sangam be akhoi manipur civil service mathang na le na akhoi yaw na khuba khubi ge ba adinana pangai de selaga pangai de woi ne le khuba khuri si sina lira sanar ge lai rim ne ba kring ami si ai ko hojik lai ba pot si da ai ko atu atu ba de sina ga dong na te manipur praja da khwai ni nam thak to ba area khra hai ge ba 2023 gi me ge tang ahum da Irang thukta me mihak pun tong da mai chap tan to ba matam sida nongan ba ke tang mari gi numidang wai pun ni tari ta matam da impact ni oyam gani ma du soyam da gani article 355 manipur da sat na re na thadu ame ba social media da kudak ta second khagi matung da manghan ki ba ikoi kui da na nimit khani gi manung tang ku thama thoi ngani thadu maki unified command gi chairman se honorable chief minister na Kuldip Singh da pithok ki ba he handed over unified command chairman from his custody to the Kuldip to Mr. Kuldip Singh man pithok ki bane ba pithok ta ngam gura adugo ngasi ba unified command che pi de na mayam da samam halaga tawli ngarang han BJP ki so question amna ozabi mon ji khang dramane unified command chairman nanna civil biren pai de si khang dramane in ha ba ngasi ba ba dulo sala thamle ba hai ma gi power sulet ai ko yam nung siri se Manipur ki civil minister biren khakta da na te ba ya government no ko si Manipur ki mula ku di pan usita ne ba okay Manipur ki BJP ki MLA minister khakta na te ba usita je Congress ki MLA sing ai ko praja ku di ma ku usita ne ba ai ki da hai ja ki ge ko Manipur ki issue se ko matam da Manipur ki governor oiba Anusuya Ukena home minister uner home minister wa phom kha thamme ba Manipur ki irang se Manipur ki si thuna lois nangai Manipur ki irang si matang na bana marik chum ba paw dom tham kan da union home minister na Anusuya Ukena law thoki ba lang thoki karim ho reason pi da aduga makoi na khucha bem thamme ba makoi na tonga na ko in charge am thamme aduga tawe Anusuya Ukena Manipur matang da national media da sungang bani Manipur ki matang da Manipur ki government ki Manipur ki law and order ki shoiba home ministry ki mayam si home minister hayor ko matam da amit chana ma sin lang thok pi kin le ba adu ne go Manipur ki hauji thoi bi irang sa international global issue oidna ai foreign policy na journey na ba America da phong ba yam na masak nai bam da ngarang han ai Donald Trump gi mana office fire ba matung gi phong ba journey da bitri da khwai ki maru oi ba yam na ai lotion da ba ya da ba Iran thok ba ai ukhan na ba issue Nepal lai Nepal di man da Manipur amne hai pare that means ai Manipur si kya matlab shoe ikai ngai da Manipur da kana la kadori adu gi matak te mo mahang hai ba pot sing gi manung da amka ge ba oza Bimol lai ke ba thagal ubana tha Congress thagal ubakan na hai ba ta ga di BJP da ki ka ki da na union gi state minister oi ba external affairs sam di education ba ba minister RK Ranjan na ma ni double engine home minister da prime minister maru thok ki bangam da ma na dum hai ki ba ni ai government na se lai ba na wang bangam ki de na haujo gi MP oi ri ba Manipur gi Rai Sabha gi MP oi ba leisem ba sana jaw ba ma MP oi ri Mahati prime minister no se masak khangi bani adu man di kari ngang di bangam me makoi no ngang bangam draga Congress sagala Congress na parliament da ngang ba adu no so ka ngang bangam batani ma ni thok order to bangam de do order to ngom thagal a share ga di kana thagal a si ga bani da okay oza oda hujiki se ai kenta nga thambi hujiki se related amtang puka chaw adu taraga di oza khoi gi hujiki solve to pangam dri base kari gino hai bi matang ki lak matam da khoi government na tawga da thabak si MP da taisenare habe gi poche ma leire adu taraga di da
state government pa khatli ba IDPs gi resettlement gi borasu policy se masi Congress society ke sincere oide na lobra kamai thambini na doire India government na ai na sai jakre Manipur government se namjadabani Manipur ki BJP ki president su Manipur ki chief minister su makoi India ki home minister da prime minister da appointment ama law unaban namjade masing namdaba se makoi unaning daba gi natte ana pibi raktabani pibi raktab se aikoin haina nakoin haingam da su all political party ki delegation tawraga satlasi congress already 15 days 20 days su aikoi India bloc ka all political party pullaga Delhi daga ngai da leure home minister prime minister unage pibi raktine ba chief minister jaw ka chatnung se Thamoi sengna na IDP khaki question nati Manipur ki irang se solution tawgiri center na thamoi sengna yengba matamda minat manga phapam thokte ba no Nomai ka apam to yaro object adi dugane center forcing je matak chan lai gadam ne duga internal distress forcing je masa masa mema jan gadam ni wari shanar ga political dialogue hojik chief minister na Manipur chief minister haidna political dialogue to matung data loina shanti pura kadam ne have chief minister na ngarang ni statement haire ba adu chathabiyo ba tabu any political solution da BJP na mamang dang jana ki ba aikoi gi cookie ki separate demand pigani separate administration pigi ra demand BJP adu ni strongly hado kadam adu Manipur kai padati Congress na kedo to mile round of luck thank you so much was Atlanta was hojiki matang sai batare ahoge concern si IDP ka kinga tana puna makisu haire duga tauba akoina masi sincerity ki pos lakana sincere oidra resettlement of especially IDPs ke haiba sida ngamjata ba haiba tare wazara bi su thammi akoi gi sincerity ki potun to kan tauge hara kan da ngamjata ba du gi potuma laibendana akoi all political party ki meeting kaupiro puna punjela ji prime minister unna bacha se ba form subu thangat pe pos labni ngamjabna apun bagi strengthen halaga hai tare ada chatla kan da pressure do pina bagi potoi punsin na bagi pot su lan khat pe pot am lai hai oza akoi si gi matang step ma gi resettlement gi matang da lai pakalai ba policies have time magi sincerity amasung ngamba ngamda ba swag areas da oza gi dikari mo thambi ni oza SURABALA mamang da issue si horak padagi aikoi gi miyam na thengnari ba problem sing se masigi matang da pen da base aikoi gi miyam hai batare masina pen da base lengak tane ba ko maram de lengak na magi tawpham thokpa thabak sing do phajana tawbidre aduna maram ora kan dai khoi wari bani habase masi miyam gi asau bane ba lengak ta pen da bane ba lengak tagi ningba kai bane ba miyam se ko lengak tagi miyam na asatau ba miyam ma khak akhoi gi fail orakpa asoi ba miyam ma lerak pa gi miyam se masi sentiment yam sokpa ningba kai ba adum ba tangkak ama khakta adum ba miyoi ama khak thore ba matam sida larik laisu fazana qualified oiraba mamang da issue kaya da fazana wanga ba aduga akhoi gi Manipur haiba sida kamaina akhoi gi waiba future gi road map ama kamaina yamna fazana concrete wena purakpa yagadagi habagi matang da mayamna asa yamna chawba nupa ama khakne ba hojiki MP present MP wariba akhoi Professor Bimol harise na mana thorakpa kanda duga magi wahi mayam chide sida praja sina mangonda expectation je yam wang na tawru ba hai thare su ko ado masi MP mai pa aba matung sida magi performance se masi si haujik ID MP ni ID kano nate chief minister nate prime minister nate aina IDP sing se settle taunana bagi oiba policy program purakpa ngamba nate ID parliament ta khara ngangba khara lawba adu khakta na enough ore sufficient ore haiba sigi wafam da swaida back to basi swaida ni prajana khoigi mangonda thamgiba expectation duga magi laiba wafam siga kitang swaida question mark ma thore isi ko mangonda bias oibagi wa nate aduga mangonda keno tawbe wa nate masu mangonda prajagi expectation laikhiba mi amoina mangonda question tawbagi hak se prajagi leiramgani aduna mangonda question tawre inena adum lauseba ko lengak ta lariba kangbu si jo moida question tawrak pase pangsau ta sauba aregi hauji opposition la lariba kangbu si moida question tawrak pase amuk sauba horagadi swaida kamain tawgadoi no akhoi su confuse tawi tawgatabu mana puthokpa proposal do yabiba or yabidaba sanaba yabo or yadaba madu thamaga IDP singse masi chapchana makhoi se mayum da halhananabagi oiba road map amadi yamna clear oiba road map amadi puthoaga miyam da kano tawbiro miyam da thambiro
aduga parliament ta puthoga thambiro mari leinaba home ministry khangde prime minister office khangde natraga karai no MP amagi maikai digi magi su tobu ya bathabak sing do tobiro maduda mathau tabu leiragadi miyam gi leiriba CSO sing miyam gi leiriba platform sing se kop tobiro aduga nakal morom da leingak su opposition da lei khraba enforcement da law sing dugi enforcement da kari asoi ba lera jano kai ho ba lera jano si review to ba blame game na taba amana amada onsel laga nang na torom bai ni torom da bai ni aduni adom da chathan ning te akoi gi motti aduga phabalam birom da lakhani sumaina government ki failures me am na traga government ki asoi ba ho ba me am se for the last akoi 18 months ma se akoi discussion tawraga tongan ba topic ta me am akoi opinion share tawnaga lai ngasi topic si MP Bimol gi matang da magi performance ka mari le topic la bana khitang MP Bimol gi matang da khoi opinion share tawani okay sumaina khoi thamjage okay ozai yam phajana thambi ozana maroina khoi gi parliamentary election haiba tare masigi matang sigi lakwas da khoi manipur da su thugla ibirang kina miyam da yam tin khoi gi sentimental oiba haiba tare government ki side su to honing ka mayam pen da bagi asigum bagi marak ta chairak sirei da khoi gi huji khoi gi MP oiba professor Bimol akoi jam dagi haiba well educated and prajagi mayam gi thajaba aduga khoi gi expectation oza akoi gi kanona su jalan su mayam thambi gi adugba mayam sina khoi gi hen ba haigadra more or less haiba tare matam du tau khiba expectation mayam ma koi asa mayam ma haiba tare dugba post dum thamgi to hom thokpa thokta ba MP ma de haiba duna koina nakada mum thamaka da matam du haiba tare dugi poto lai khibandana hai khiba tau khiba mayam se haiba tare huji kadai phawba dugi progress to leirage kamaina changsi lebagi haiba gi poto su wahang mayam lakpanda sai gi matang ki da koi gi masigi potse nainabagi mawang haigadra anakan animak tagi puthokna poi matang su dum lakpan haiba tare aduna ai kanoda aroi round koina yoza homda tentak ha thambi hosina request tawjege oza tomcha laksege oza akoi ge IDP sing sigi resettlement gi matang gi policy se state government ki akoi ge sincerity se wa labra haiba sig matang from congress side gi di sincerity gi wafam duna koi kano tawrakanda maromda thamakana ngamjada ba haiba tari state na madugi poto ngamdaba lay bandana punna punchila kanda even all political party ki kano se kobidana ada punna chatana prime minister una se haiba gi poto bukhatpa gi poto laire masi phobo akogi laire masi kari dobagi yadabano pulap cha sebda taw yadaba adagi pulamna akoi ada pressure pi sebda yadabe post laire koi opposition side gi maruina congress haiba tari masi ready de laire haiba pot lay aduna masi gi pot se political party punchin bagi pot se akoi gi punjin laga tawse haiba koi chief minister masama ngasu haiba gi wafam adu matam ayam dadi punjin jebe wa se dum tai aduga punjin bagi post la kana success oi da bagi opposition di dum laidi swai gi matang sida koi gi political gimmicks ki matang su dum koi gi ngasai sana ba sida gi dum yauri haiba tari masida koi gi oja lakchaning basi congress tu political gimmicks sida koi gi magi intelligence haiba tari indulge tawri haina lobona go oi ba za la masi gi political party gi punjin bagi pot se ma koi da success mi oi de se kamai tham bi ni oja ekam thai jige si ko hojiki last round oi bini ko number 1 oza Bimol ge dam te khanri si kai ge tam am ma oi ma masa khangje ge dam ne eng sa haje bi ma di tom thin ngan ba koi di thawam sa ngai ko am ta ne india gi parliament ta inner gi lege do se alfred ka moi ni khot ne sima ato bona political gi mi kari kra si di ekoi na di kam ta haining dire ko sigi mahota hoi phare ba mo koi na koi gi join na punna punjal laga chalu si kholi ji prime minister wai saru si ko masi ju thambiu atopom na hai ang chit phamaka dore manipur ju february gi 10 da mani ko question hang badi yana hoji prime minister go unaba na tra home minister unaba gi khudong sa pi dire na hangni ba question jing gi thambiu ba kari gi 2014 da kuki mayam ga kari ta su mo wari saram bano hai bi parliament ta hangbiu ba akhona khang de ji moi ma do hang bang ngam ga ngam moi de man ke ni da moi bo na moi ka thu re ba oi de botong na gum se ba प्रजाति मिनम नगुंसे अखोय ngang ba matam jam leite ba asing ba tawbiu thona leina tawbiu kari gidamakta makoina sigumba manipur kaibe aba manipur toibe aba ngasagi ko su chanir ba kangbu ga kari gimta sigumba agreement tongna ba no have se document su leire na leire havne mu parliament to puto chap chana hangbiu sima ko se asi hangba ngamda targadi mukhoy su sa manana madu political gimmick ne na khoi na longni aduga moisu ngasagi ko leba kaiba khangde akhoi vote kar ga loire have kangbu ne have da khoi mai longni ba adu ngasai khoi na lai lai su have da thaja da ba thamba de akhoi congress banjade mi akhoi gi lai have pot da panjab ne akhoi party da akhoi sokja de ba aduna ngasagi ko lai have se am lai gre oja mai ne de gi chingna matam da hoi oja mai na bol lep ki ba
अदी ओजा ममांगी कनोदना ओजा प्रोफेसर न लेखिबा इशू तो वाले होय फरे मोइसु अखोइना पाम मोंगदि तौदे अदुनबु प्रजा के दमत तौदे हादना माइ मयुमदा कई तौगी खोके हबदो अखोइना सपोर्ट तौबदि नते अदुबु अदुम थोइदुनि अदा अदुमाय तौना अदुबु हंदकिदि इशू द तौगी बनिना मदुदि ngसागी को एस अतोपसु अदुम तौगिदेना हाइदना लेथोकना बदुदि मदुदि तौहनजनिंग हाइबनेबा अदुना स्पेसिफिक क्वेश्चन हंबियोबा अदि आईडीपीएस कनो जो इंटरनेट डिस्प्ले जी ngसा इन हाइजेबुदो हजि ममांगी सेशन दा ओजा बिमोल क्वेश्चन हंगी आंसर अदुम लाएबको अदुमाय तौना क्वेश्चन से सेम्बिरो आंसर सेम्बिरो अदुगा हुजी ngसागी कनो दे हाबिग्रे को मासो हुजी क्वेश्चन से सजेशन तौननबो सिलि खोलेना कयरम हंगदे तागदे खोइन हंगिजे ngasi उदा जाबि मोल एडवाइस तौबिबो मीसिंग से मोगी इंटीग्रिटी करिनो जो खोइ हंगनिंग आनेबो खोइना बंद कनो दा जाबि मोल गिदि मा हुजी ओपन तौरे हारे को आई हंगनिंगबो क्वेश्चन सिंग दो मयाम सजेशन तौइ आई हंगजेगे हारेबा अदुगा कयरम हंगबदे याव कतागदि ममोदो एडवाइस तौबिबो मीसिंग दो अदुगी इंटीग्रिटी से we adu chingnan ngai oire haibe je kun habi ai man keno do jabi mulgi do pan tawre habini na aduga hoji state ko na tawri poche February tara aba digi phamba horani habini na asigi question set mayam tawsiba adu da pi gi ba question di moi hang khum da sunga ya de aduga parliament da hak law na budi adu di moi answer ju ke pi roi adu di mayam pen na ba sum panglaw lok ju bu wani ba ko aduna ta seng na hai tar ga di hoji de idi jabi moldi amon na law ba ya bi khudong ja ba je di congress na pi ni je thaje de ba man de keno da mamang ga tawgi ओजाबी मोलना याम थौना लेना ngangibido madu political party dadi moi ki party dadi madu suong gadran khaleba maram di keno da moina notice kida akoi ki ko aya prajana yabai mahidi moi mokhoina neba hana akoi ki keno daga meju ekot ka tormi che nagi greater mizoram pamagadi to o nei loge gadi article 3 lebini ka khut ka thinjalmi che madu ओरपनी ना ngसागी ओजाबी मोल की पर्सनल एजेंडा मयाम दुगदी मदु ओना तेनेना सत्पदों तबुलै अदुना मसीगी जे अम खंदे अखोई देदी को हंगदब क्वेश्चन से हंगबियो होजिति यामदसु सिंगनरबनी अनोना ngangbगी खुदों जाबो पीदे का हैबदो मदु याबो अदुगा होजिकी कमल बाबी गिसु अदि मोय तरुक सिबगिसु क्वेश्चन थंबियोबा मदु मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अदुगा लंबी दंग से ओजा कनोना हाबिगिदो सिफाई मयाम जे आगा फ्री दे चत्तु यार मतम से नेशनल हाईवे करिगी दमत ngasi बो ओपन तौदबनो मयाम के फ्री ओहेंदबनो हाबसे हंदकी पार्लियामेंट सेशन दा हंबियो अदु मोय करी पाखुम बिरके दु येंसेबको अदुना मसी तौदबसु सुंगा याबनी अदुना मसी प्रजा के दमत क्वेश्चन हंबियो अदु क्वेश्चन अदुगा ngसागे अखोगी डिबेट तौनदना खोनदना तौदुदी ngसा हाइजेबदो अदुदी केसु अखोगी सुम बंगाई हाइबा दुनी ख्वाइगी मरु ओइबदी क्वेश्चन सेंबा क्वेश्चन हंगबुदुनेबको आई लोइजके ओजारा बिदा ओजा कमाइन थमिदिंग अखोगी हुजिकी मतंग से हाइबदी पार्टी की इंटीग्रिटी काइबा मसुंग सोकपगी पोट का लाक्तना अखोगी ngange तौबदा हाइबदी nganगबा याय याते कन हाइबगे दुगुंबगी पोट थंबा थमदबी मतंग से कमाइन थमिदिंग अदुकी केसु क्वेश्चन लेतेदा अखोई कांग्रेस की एज ए होल फैमिली अमा खक्तने मदुगी द कनागुमना इहेन बा वाटपा लेरगदी ए अदु इहेन ख्रे वाट ख्रे अदुदी मसागी खन्नबदी तोंगान बमने अदुगा जाबी मोन वाली बरनांगी सी मरनाय ओइना ओइबै ओइरोइदोइनेबा कांग्रेस की फैमिली मनुंग ददुम ओइदोइनेबको माना एंटी कांग्रेस ओइबा के सुंगांग बलैतिएबा अदु मा ngang दुदा कांग्रेस ने यानिंगदे ए मदु यानिंगदेने हाइबे यायबा कैसो हाइदिएबा दैट मींस ngasi baw do jabi mol thamisi party ki interest integrity fazana ngana tawe asagi amona haiba home minister Amit Shah da iba SS haukim ne iba si ekoi sigi matang si jun gi tang mapan 2023 da ekoi NIA court gi si phangmani sigi si jun gi tang tara da ekoi Jairam Ramesh ekoi honorable MP कांग्रेस की महाकना पुथोगा महाकना अदुगा प्रेस ब्रीफिंग दसु तौरे मीडिया दा अदुगा पार्लियामेंट मनिंग दसु मसी क्वेश्चन जे अंग्रमनि कईगी दमक्ता न कोइना कुकी गी याने की बसे मसी मना खैसिंग थममे मयाम दा खंबिरो अनि सुबमना हौजिक केनो दा लाखप मतम दा आईडीपी की मतंग दा क्वेश्चन हंगबदो सोसोय सोयदं की ओजाबी मोना हंगनाय सेम साबत नतना ओजाबी मोना कमिटी एम सेमिसी खिगी जुलाई की तंग तराउन 2024 दा सेमगी बनी सिगिसी ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इंफाल आएगा नोटिस मसी की ऑफिस इंफाल द थंबनी ऑफिस मागी तोंगाना जाबी मोल मसी इंफाल द थम्मे मयाम द पब्लिक डोमेन द थमग्रबनी मसी जे कमिटी सिदा अखोगी मसक नाइबा मी तरा यावरी मरुइना आई ममिंग पंदगसु पल्लोसु दुम थमजगे रिटायर IAS यावरी IPS यावरी रिटायर अदगी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की रिटायर प्रोफेसर सिंह यावरी हिस्ट्री की प्रोफेसर यावरी अदगी अखोगी अतोप अतोप एजुकेशनलिस्ट अदगी साइंटिस्ट सिंह इवन अदुगा लोक अखोगी मीडिया हाउस की मसक नाइबा सिंह यावरी सोशल एक्टिविस्ट सिंह यावरी कम्युनिटी अमा खतनते मसिना सेमेबको सेमगा हौजिक्सी मसिगी रिपोर्ट से मसिगी मरुओइबसी एजेंडा दा हाइफेना
internally displaced person singki kari dogotagi masigi makoi gi damakta resettlement tong ngai dong to semane ba masigi committee gi report se hauji athu bada ekoi gi masigi data collection to basi February tha si manung loi salani aina asa tawi adu loi salaga masi parliament tham doine ba tangible report card se ha yes masigi si ekoi gi public domain da khabar da news da loina ha khrobani adu hauji chu praja sing dagi any concerned citizen moina constructive suggestion natragan these and that even committee gi sida kai kai yahon ba pani ba mya ha pa yai open ni masi sina dum tae ozabi molna ekoi gi mp ka khra matung da ithu thu na masi kai no to we seme se masana khanga bani okay July gi tang trom do da ana sai gi high report sing do internally displaced person gi dong to road map to kamoi do adu road map to sinu oi dine ba an isam samna data foundation yaw de vida mana kai khangdai no mana all around he tam ojabi mol loin khandana data am sem sa ja pa ya ba nati ba an concern oi citizens in intellectual social scientists adu mata scholar me am de gi free ai koi civil society organization sing gi active members sing yaw ri ba media also makoi na pir pa data collection je masi le ba अखोगी लोक सभा दा अदगी होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दा थंगबदे सेना मसी दमता केमता माथा साबिगनो ओजाबी मोन बु नुक्सीबगी दमता ओजाबी मोन दा स्टिल हौजिकसु मयाम मा थाजब लैबगी मणिपुर गवर्नमेंट अमदि इंडिया गवर्नमेंट ना तौबिरक्तबा मणिपुर बु येंबिरक्तब सिदा ओजाबी मोन ना हान नि इदु मतक पार्लियामेंट अमके ना डबल निक हनिंग बनी अना इको वेलकम तौई नसिगी पैनलिस्ट ना सपोर्ट तौबिरक्पा अमदि ngasiगी टीवी डिस्कशन जी खुदोंग चाबरोगा व्यूअरसिंग public na manipur gi miyam na qualified suggestion pirak do congress always with you na koi gi dokta do congress na waro bolite hojik so sai ji bina ai ro boina leya ga sina ne congress mu na tagane any political party bu any time ko biro aduga prime minister da president home minister da ne eko issue si thamchi aduga manipur gi shanti pro ngai hona ba aduga simadi last ne auge manipur gi shanti pro pada internal arrangement ni separate administration ni union territory ni adumba question ama phoba manipur gi congress na lain koi di yaro ya simadi lebak mayam da khangan okay Oza, thank you so much hoziki akoigi ngasai de ki su horok pata ke haiba tare IDPs ki matang sai da akoigi tauba tawdaba sigi su oiraga su hai gi mayam do sima khai de tawre progressive sim khai oire oidaba khai na si khai laire masingam dabagi baram china sini haiba gi transparency de mu uthaning bagi apam su akoigi phongdok pagi mo to su lairi matang sai da akoigi 2024 ki July de sim ki panel resettlement of IDP haiba tare masi sigi tangible oiba report congress ki site ki su akoi hujik by February masida aduga data solution and also open to public is open to we adugi poto khangmi dane haibagi masigi assurance su koi congress site gi thambira thank you so much aroi bagi so oza jalanda oza loisilak bagi haiba tare aroi bagi oina akoi gi ngasai gi MP Professor Bimol akoizam sidaista akoi gi taseng haira kanda MP amagi mathau MP amana tauba amasung tauba yaba yadaba mai to hongthokpa adagi nakanamrom dana government ki daita haiba tare ani sigi port si masi akoina hujik manipur da orifam sida punna yenga akanda MP ama oiraga su hujik akogi sentimental oy matamda mayam sigi akogi solidarity do phanga kanda ka kimdan mangon da kun thamgi be expectation tu gi matungi na haiba tare maduda akoina hujik hana before election and after election da high ki ba torok pasigi port se nei nabegi potum hujik thogla kanda akogi potum la eduna lakadori ba February assembly su akoi knocking at the door hujik laire sigi matang staida hujik akogi hoi oza tomcha na su as a social activist puthokpina ba puthokpiro akoi smaina hairo senga toro haibe wafam mayam thami aduga kaino da su akogi congress ki side su akoi puthokna ba sem sara laire adugi report ki su pina ba aduga public ta su hapchening ba suggestion tawning ka mayam akogi open no de have post su thame lakadori ba assembly de su akogi kaino sina MP sina magi site gi putho haning ba magi site gi tawrak pa ya ba kari expectation ka mai thambini oza hojiki kana se IDP return to wa se ge matang je sumai di focus to jage ate tei hojiki leiriba conflict siga bari leina ate tei issue me ama madi leiba ko da tei issue sing bi matang da koi mamang da maya mama koi khanna gare naina gare frequently ko state government ki failure or state government ki asoi ba mayam khanna gare central government ki koi akoi step motherly treatment tawba manipuri singda second class citizen ki treatment tawba central government ki magi failure central government ki policies program akoi mayam sida makoi na sanari ba
keno myam si khusi jo myam na mawang loi nei na raga lakhre adu ga hojik ngasi gi topic sida koina ma hanjan jara kan bati IDP ga mari le na bagi wafam si lai do hoi IDP haiba si member of parliament namana IDP pura koi resettlement toba khotpa adu gi tak tu da man silu ba kholu ba ba se magi orop kenoni capacity hoini ha je koi common person moina adu puti koi khangi adu sai lakna ra iba keno si wahang si ngasai gi MP election mamang da yam confidently IDP singi matang da ma koi step 1 da isi tawni ga ha hekta keno da praja da koi impression ma taw keno kai gomba kharati tawra da ma le na haibado adugi feel tawkhibadu dagi lak keno ra expectation du dagi lakpa question asi ngasi topic si adumaina oigane na asa tawi adu constructively masu magi tawfam thokpa khara tawri haiba wafam hauji congress ki spokes person gi mai kai dagi masi wafam phongdok piri masi su samhat tawri haiba si tabada khoyam nunga ya tawjasanu magi su ko do makhata na khare henna yamna concrete oiba thaba khara parliament ki floor damasung outside the parliament ma thamgani haiba wafam mayam da thamgibodo thambirakpa oisanu khoi thambirakani na choi khoi expect tawi thamanningi ko kitang thauna leina guts leina thamanningi aduga congress party ki maikai dagi subangonda khoi mana wangang bagi matam free hand mangonda khara makhata na pibirak kani hana khoina dum thajai manipur gi thoiba issue gi solidarity da mangonda adu pibirak pasu oisanu aduga manipur government ki maikai dagi issue khoina expect tawjari khoi ceasefire se in masi sungsoi soidana internal understanding abako akoi khanariba singi marakta khanariba community singi marakta natragana lengak ka khanariba kangbu singa gi marakta understanding ama thu amarat matamda purakna na bagi khongthang tongan ba angle dagi masu mission tawbudi lerangani haina khoi thajaba lei adumba du lerambasu oisanu aduga leramagadi madugi outcome afaba outcome lakpasu oisanu aduga akoi pangan singi mai kai dagi su akoi di hek irang si horok podagi ngasi phawda akoi goodwill loina ko akoi khana basina akoi future oi be yaroi akoi yanada ba yetnari ba aduga akoi gi contentious oi ba issue me am se masi akoi table da phajana akoi khanaraga tawgada bani aduga yetnari ba khana base masi di akoi resolve tawgada ni aduga akoi gi national interest ama common interest ama akoi protect tawminaga da bani manipuri as a whole akoi punna survive tawminaga da ni history na akoi piba complex situation do akoi fulfill to hongada ni ha se akoi basi akoi gi hajaraga lai tongan ba akoi role me ama so akoi gi peace protna baga mari lena bada akoi lauraga lai aduga hojik su akoi gi mi kya ba akoi basi maramda akoi kanglo phru mayam chigi nungsi chana base hanjalan na baga mari lena bada akoi angamba magi level da angamba thodang launari haiba tare hairiba mayam se mase congress tagi boisano manipur lengak ta bigi boisano tongan ba community singa gi marak tagi boisano puna makse mase akoi punna akoi manipur gi interest ta tongnari ba ngak tani haina thamakanda athuba matamda leiriba conflict se masi resolve tawna ba outcome ama lakhan si amasung lakhan bo waisanu haiba sigi wafam jaroi bo wish waina thamjage okay sir thank you so much that ten tak tham biu ke to athu dai jo hojik nga sa ge ma ku rabina ha resettlement ni mata amu yam kan khanari ha bse masi to honjaning de maram di kaino the resettlement ha bse di sa moving people to a new place ha bne ba masagi hanagi sida restoration tawna ba khanabiu the resettlement khanba tagadi adu tagadi masagi ko khogi ngasagi naga ko ki khanaba matam da hanagi khunda hanjal me mato da atom pa jaga ta tawna je kaupu da kari da ka bayam problem tholai sine ko aduna hoji resettlement ha bisidi adigi IDP mayam do atop jaga am thangudrim ni aduna madu ona tena na wahi chakragadi fatabli restoration ha aduna hana tanthur mapam do madu hanjan nambada madu tawninge do government policy oheninge do ga koina samai tawdana manipur gi conflict se samai tawdana tawgudabni habado kaimba hoji government na sinaba natabada nakandagi ama tawpa taragadi tongam chanagi dana maduna hena atop irang am laktana aidi madu tawbaya aduna tasena ta resettlement wahi IDPs ki dadi season haning de maram de keno IDPs sing se they should be restored to their original place okay sir resettlement haibasi hana already settled tawga leijiramba
Manipur masa Maitai masa Churachandpur laikiba Manipur Maitai masa Mori laikiba adugido hallaga magi masagi mayung da halla settle tawba lehenba nena tana lehenba adugunida resettlement haise atopa mafam amda silaga kem tawga hauki IDP nena singya tamjada ising bangoi mai bangmo phangdoi thamba khutham du nattaba hauki pami sidi masagi mayung da Churachandpur da moi makai chauna building samda lemi koi Maitai me ama Mori da Maitai me ama khunpa ka chauna lemi magi hotel business mayung makai aduda hallaga lehenba aduguni resettlement Thank you so much. Thank you so much. Mayum duda akoy amu handle halakanda masagi makhun akoy gi masagi akoy gi kairu lekai duda haiba tare handle mayum do yam nungai je za akoy gi yamna akoy ne yamna tangdu leita draba yamna crucial oiba adugumba akoy gi matam ama khakta ka kiba MP haiba tare Professor Bimol akoy jam ozagi akoy gi yamna achoba daita mayam gi response mayamna so henna akoy gi expectation tawba adagi si tawrakani haibagi thoidongna MP amadagi tawhom thokpa thoktaba haibai potuma thamkhra kansida matam sida akoy gi fit haiba tare mayamna ozagi daita si yamna chawba ama khak oibana sigi matang khida su akoy gi lai maramaduna akoy gi huzik leiriba irang sida haiba tare thoiba internally displaced person singsi hanjil hangani makoina mayum da changa ga masa masagi hanagi makugang duda leitragadi irang se nemi haiba yaroi haiba posina koina measure khogi focal point to oigani haina thambi ki ba wafam duda mayam sina mo khuzik lai bese matam sang changsila ba posta before and after election the tham ki statement sing du putho akan sida haiba tare mayam sina isn't he working to fulfill the promise made before the election regarding the resettlement of IDPs haiba wafam se lakpan haiba tare adubu koi congress ke site ke su thame aduga masi tangible over report haiba tare masi by February koi assembly ke puthong no sem sadna su leire aduga public ta su open tori happening ba suggestion kai ka tana raga mayam apun bi goiba tawna bi ge dugi pot su parliament sorry parliament ta put leire aduga sigi posim to thambiri aduga loina da akoy huzik government ki daita haiba tare yamna sole responsibility leba ke tho iba thodo to irang mayam sigi last re aptor kana ta haiba lenga mapu oi ba haiba tare masina tofom thokpa khongthang sing lokhat pa yengsin pom thokpa meeting sing chang ba haiba tare masi makti adum akoina thaidok po sungya yaroi da pot ni aduga masi punna tukna haiba tare kari karai tana rakanda khoi gi political party ki all political party ki dakar bo oiraga su nataga karam ba khoi gi level da haiba tare chathara kanda yam thuna akhoi gi huzik lai be isu se loisin na ba gi hotna ba gi apam do payam punna ma gi apam bani with this not khonga sigi dialogue program si matang si loijare khana nei na bada saruk ya bidun mapung phan bi damak tai kai kumne jere panelist ahum oza RABI oza JALAL amadi oza TOMCHA amka sona notice video TV ge mai kai thakat phong rukjare ngasi gone de khoi dialogue program si matang si loijare hayeng su pungpham ase thoiba lamdam ase thoiba tongan ba thodok wathok sing si pungpham si maktada notice window dialogue forum na buduna lakjage khana nei na bagi tanjadu bideng ta video puno pomuka hana khurumjari Iming Nilasandra Kawalam Daigong Sahi 2009 Ataida IG file Laidana Amo Chipana, the Kong Kondaba, Angon and Noibam Kondaba, Mayamata Awaba Mayando, Mayam Pan Pengul Pundre Mayum Jobeda, Magi Dasu Saba Pai Havagi IG T Laxere, Masigi Dashi Aina, Paji Itachi 2009 the Sarabagi IG Pare, Pavagi Masina Suzale, Masigi Dashi. Hauji Palbu Adi Sada, Tenadrin Kalimang Rinkale, and Mayamju, Masigi Daxi, Sarga, Anaba Sada, Paleving to Sarga, Masigi Daji Coco, with you, Masigi Daxi Sarga, Ajo, Daxi Ju Agi, Anama, Masigi Daji Pizagan and Laxavani, Mayamju, Anabajingi, Panavita, Sargi, Anaba Panavita, Masigi Mayampan, Bengal, Pundrabim Jubeta. Hai da sapiu mayam yu anam to kopiu hai baji ai sai ta gi hani nungai ra paujel piles nung sangna baram oiraga matam sangna narba miyo sing adugi dama paujel puduna lakchari pistola chontaba manung changba nungai taba amasung toine changning ba hari ba leina sing asi hidak amuktang thakpada pungphapan bangamle leina sing asina narba miyo sing asi gidama hidak asi sisinaduna kanabasi amutang lominasi paujengjari ba kabirani pundraimayum jobeda loinana safik anwar mayang imphal bengal sahi kaya mathakta panjari ba leina sing asi narba miyo kya phan khraba loinana nupi singi yengboda khudong charaba kabirani pundraimayum jobeda ngasi mak tanabiu akopa marol gidama 98566 01 688
loinana 940278324 Kabirani Pundramayum Zubida Hirak Asi Thakpada Phakiba Singdi Mrs. Bembem Sanga Yumpam Cherapur El Sana Lemba Paurabi John Sertokom Chandel Khaidem Sunanda Devi Sugunu Khaidem Lekai Anjana Arambam Mayang Impal Sajida Lilong Haurebi Haidar Ali Irong Kuno Salam Jibalata Thanga Chingkha Nongmaithim Hemanta Vishnupur Maibam Gojao Tentha Khadangbam Kalpana Devi Charangpat Asem Emcha Devi Mayang Impal Samina Sanga Yumpam Cherapur Laitonjam Ibem Chaubi Pungdombam Uyung Makhong Konthokjam Lakhamon Maite Phawak Chau Bazar Aina laying Jarisi Sahi Kulhele Manipurda Painyoina Aina Han Boina laying Japani Hariba Hidagasi Amutang Thakpada Pumpha Pavangame Painyoina Sia Makatang Thakpadagi Pumpha Pavangame Sali Peglate Haribidasi Thakpada Mioi Lissing Karagi Sava Aina Nasio Jarisi Amumuktabi Electri Mioi Kaya Aina Panmangre Nungairaba Paujel Diabetes Samade Piles Nungsanga Maram Uriga Matam Sangna Narba Musing Adugidama Paujel Puduna Lakchari Pundrai Mayum Zubedana Semba Diabetes ki hidak amuktang thakpadagi sugar ki sang aduki matik nemhanba ngamle masida natana pistola chonthaba hi taba chikpa naba gastric kaba tinkup leiba hagajaba omthokpa maring chatpa manung changba nungaitaba amasung toina changingba hariba leina sing asi hidak amuktang thakpada pungpha phanba ngamle leina sing asina narba miyo sing asi gidama hidak ase sizinaduna kanaba si amuktang lominasi paujenjariba Kabirani Pundrai Mayum Zubeda Loinana Safik Anwar Mayang Impal Bengal Loinana Nupi Singi Yengba Kudung Charaba Kabirani Pundrai Mayum Zubeda Akopa Marol Gidama 98566016888 Loinana 940278324 Kabirani Pundrai Mayum Zubeda Hirak Si Thakpada Phakiba Singdi Ayingbi Thanga Tokchom Baiga Chandra Leisangthe Monglaikai Salaudin Pundrai Rezia Thobal Mujing Sorodhoni Hairo Premi Tenthakuno Likholin Pale Thangmailan Pale Ai Kekon Maya Lekai da Laibani Mingna Thangjanggi Andi Kawi Ai Sahina Humpuga Taruk Sure Aduga Ai Narakpagi Payana Narakpagi Sahina Aina Sum Pabada Sahi Kun Manga Sumaina Surungudo Mali Ado yaksi mana masin charaga sum lelakpani doctor gi dakra cha tawraga phaba laitre phaba kawba laitre ukhatpasi anirak sure aluju antam musumu anaba mu henjalaktana musumu pukhalle ai yamna wai puk thinmaga lengbaga akoi langmaidon dergi akoi tada mana maya imphanda leiba rebida begam gi hidak se chaw aduga aiju samai tawdana chagi phagi mana harakpadagi ai hidak se chae hidak se charaba matungda ni tarani tama khai mu sigi manung sida pomba chikpa sabado non gi khara hanjangi phagi aduga hojikti pura hanjan gare nuaire yamna chikpa saba tawdre chatpa yare adi phamba yare ado Aina Isinnaw Mayamgi Mafamda Sumban Nungjang Thungbale Anaba Leiragadi Magi Jubid Maya Imphanda Leiba Jubida Bigamgi Hidakse Chabiraga Magi Anaba Je Mayam